umugore w'agaciro, mwanamke mwenye valeur, uyu azi guharura iminsi yiwe, mwenye anajua kuhesabu siku zake. Nujya nagira ndakwibutse ngo iminsi irahita vuba. Nataka nikukumbushe siku wenda haraka. Umenya guharura iminsi yawe, kuweza kujua nta mwanya utakaza, hauwezi poteza nta mwanya wo guta, sio muda unaopoteza mubitagira ikimazi, katika mambo yasiyokuwa na mafaa. Umuntu w'agaciro, mtu mwenye valeur, aravuga n'ibintu akabikora, anasemaga mambo anayafanya, aravuga n'ibintu akabishitsa, anasemaga mambo anayatimiza. Haleluya, haleluya. Uzoba umugore w'agaciro, utakuwa femme de valeur, ni wavuga ibintu, utakaposema mambo, ugasiganwa n'umwanya kugira ushobore kubishitsa, kisha unakimbizana na muda uweze kuyatimiza. Biragahera kuvuga ibyo tudashitsa, mambo yaishe tusiposema yale ambayo hatutatimiza. Biragahera kwikubita mu gikiriza, mambo yaishe kujipiga kwenye kifua, turabakozi b'Imana, eti sisi ni watumishi wa Mungu, y'ukuri tudahagaze dukora igikorwa na cy'Imana, wakati hatupo tunaifanya hiyo kazi ya Mungu. Haleluya. Iki gihe tugezemo, hii wakati tumeifikia, bakenyezi bene data, wa mama, ndugu zangu, ntidukwiye gutakaza umwanya, tusipoteze muda, tusigaranye umwanya muto, muda unaobaki ni mchache. Yesu abaye ataragaruka, wakati Yesu hajarudi, tugufa dushobora gupfa, unaweza hata kufa. Uyu mwaka urenganya bapfuye ni benshi, huyu mwaka unaoisha watu wamekufa ni wengi zaidi. Abamama beza, wamama wazuri, bize, wenye walisoma, wapapa, abanyabwenge, wenye hekima, barapfuye, walikufa, ariko twebwe twarasigaye, lakini sisi hatukukufa. Twongewe amahirwe, Mungu ametuongeza muda, ariko nayo gutuma duharura iminsi yacu, lakini tubombe Mungu atupatie kuweza kuhesabu siku zetu. Duharuye iminsi yacu, tukihesabu siku zetu, nukuri nta mwanya tuzota.